je kao organizovana sportska aktivnost nastalo početkom 19. veka, a u muškoj konkurenciji pojavljuje se na prvim modernim olimpijskim igrama 1896. godine u Atini. Prva olimpijska plivačka disciplina bio je slobodan stil, kraul ili prsno, dok je leđna tehnika uvrštena 1904. godine. Plivanje u ženskoj konkurenciji postaje deo igara 1912. godine u Stokholmu. Broj disciplina u plivanju se menjao tokom vremena, pa su tako na prvim igrama u Atini postojale samo 4 discipline, dok će se ove godine u Tokiju igrači takmičiti u 35 disciplina, 18 u muškoj, 18 u ženskoj konkurenciji i jedna mešovita disciplina. Kada je reč o učešću Srbije u plivanju na olimpijskim igrama, jedina medalja koju za sada beležimo jeste srebro, koju je 2008. godine na igrama u Pekingu osvojio Milorad Čavić u disciplini 100 metara delfin. Kako izgledaju poslednje pripreme pred takmičenje, saznali smo od Velimira Stjepanovića. Ako je 3 nedelje pred takmičenjem i uradim nešto što se zove taper, što je tempiranje formi. Znači, ako ja sad plivam nedeljno oko 60 km prosečno, ja ću 3 nedelje pred neko veliko takmičenje spustiti na tipa 45-50, pa druga nedelja, odnosno 2 nedelje pred na neki 30 i onda poslednja nedelja baš da se spusti i intenzitet i kilometraža, da se telo regeneriše i da se spremi za takmičenje. Ali ovako kao na dan trci ja volim da gledam nešto smešno, neku seriju, meni je trenutno omiljena Brooklyn Nine-Nine, ja obožavam to da gledam i baš me opusti, ja mogu da ga gledam 100 puta i 100 puta ću da se nasmejem. I te fazone, mislim, te neke kao što bi bilo Prijatelji, Family Guy, te neke smešne serije baš me opuste i skrenu mi misli, jer znam ja da kad stigne na takmičenje da se uzbudim. Generalno 2 sata pred takmičenje stižem na bazen, onda neki sat vremena tu istežem se polako, spremam se, uđem jedno sat vremena pred trku, 20 minuta sam u vodi, uradim dodatni raspliv, spremim se, izađem, popijem kofein, malo da me probudi, obučem kostim, malo me fizio izmasira, sve što treba da se izmasira i onda 20 minuta prije trke trebaš da budeš u ono mesto gdje te prozivaju, da dolaziš. I jedino drugo što uradim prije trke uvek uzmem vodu, malo ko zmaj pršćem i kad se popnem na bloku udarim 3 puta nazad. Ja sam uvijek tako plivao i uvijek sam tako udarao 3 puta nazad na onaj deo što se vidi iza na blok. Tako da mi je to neki ritual i znam da kad to uradim da sam spreman. Mislim, ja sve vreme od kad krenem na bazen do tog trenutka kad se popnem na blok, meni trnu ruke ovdje, faca, samo od nervoze, ali trema, a to je dobra trema, mislim, ima ta trema gdje je pozitivno i onda ima i negativna trema. Ja držim na toj dobroj pozitivni, ali jednom kad ja uskočim u vodi sve to prođe i onda je samo bitna trka. Javno osvetljenje u Srbiji je poslednjih godina u pojedinim gradovima i opštinama zamenjeno LED osvetljenjem, koje je urađeno prema standardima Evropske unije. Grad Valjevo je dobio nepovratna sredstva u iznosu od 82.857 eura za izradu studije o implementaciji javnog osvetljenja od države Mađarske. Ta sredstva obezbedila je kompanija Smart Energy Investment KFT, kada je reč o budžetskim sredstvima koje su usmerene na razvoj Zapadnog Balkana u cilju ostvarivanja rezultata u skladu sa Pariskim sporazumom o klimi. Pored celokupne analize i merenja infrastrukture, u izradi je idejni projekat koji ima za cilj da predvidi najbolje i najefikasnije rešenje za sistem javnog osvetljenja.
Grad je spreman da za navedeni projekat omogući potrebnu dokumentaciju kako bi se elaborat pripremio do kraja avgusta meseca. Na osnovu dosadašnjih procena, realizacijom projekta ušteta će biti na godišnjem nivou oko 3.700.000 kWh električne energije, odnosno oko 2114,7 tona CO2 godišnje. Ovo znači da 1 hektar šume koja je dostigla zrelost preradi oko 180 tona CO2 godišnje i da je potrebno oko 12 hektara šume starije od 40 godina kako bi se dostigao isti nivo. Projekat će obuhvatiti rešenje za proširenje sistema javnog osvetljenja sa solarnim panelima gde nema mreže u blizini. Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković, ambasador Mađarske Atila Pinter, počasni konzul Mađarske u Srbiji Nemanja Milutinović i direktor kompanije Smart Energy Investment Obrad Tadić zaključili su na sastanku da je za grad Valjevo ovaj projekat izuzetno značajan zbog finansijskih ušteda, povećanja bezbednosti i smanjenja zagađenosti vazduha. Zlato čeka tek na kraju puta. Da bi do njega stigao, možda zasijaš mnogo ranije. Prvi korak je najteži. Jer je tad put najduži. Prečica nema, svaki trening je bitan. Svaki korak, makoliko mali, je značajan. Jednom kada kreneš, nema osvrtanja, nema stajanja i nema odustajanja. Pritisak, koliki god daje, postaje nebitan. Nema straha, jer znaš da je iza tebe tim. Tim koji zna svaki tvoj korak, čiji ti znaš svaki pokret. Na tom putu smo zajedno, svi kao jedan. Trening po trening. Gol po gol. Svakim danom sve bliže cilju. Znam gdje idem i znam zašto sam krenuo. Ja sam Dušan Mandić, a ovo je moj put do Tokija. Pridruži mi se na njemu. Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode. Trener odbojkaške reprezentacije Zoran Terzić napravio je paralelu između odbojke danas i pre 20 godina, učešću na olimpijskim igrama i odbojci u budućnosti. Kažete nam nešto i kako ocenjujete u stvari položaj odbojke tada kad ste preuzeli i sada posle 20 godina? To je zaista jedna onako, ajde da je nazovem čudna priča u tom smislu da u tom momentu, to je 2002. godine bilo, da je položaj ženske odbojkaške reprezentacije na svim nekim rang listama ili kako god gledali bio takav da jednostavno nikome, iskreno govoreći, koliko god mi bili optimisti, nije padalo na pamet da ćemo u nekom narednom periodu od 5 ili 10 ili koliko već godina doći u situaciju da se borimo za medalje na praktično svim takmičenjima, da li svetskog ili evropskog formata, nije ni važno. U tom momentu Srbija je bila, ne znam, na nekom 100. recimo mestu svetske rang liste. Sva velika takmičenja koja smo trebali da igramo, tipa svetskog prvenstva recimo ili olimpijskih igara, pogotovo svetskog prvenstva, trebali smo da prođemo nekih 3 kruga kvalifikacija, ako se dobro sećam. Za to svetsko prvo, naše svetsko 2006. godine, svi vrlo dobro pamtimo taj prvi turnir da smo igrali sa Škotskom, Engleskom, Albanijom. Eto, to je bio neki naš nivo, ne naravno po kvalitetu igre. Mi smo već tada bili mnogo kvalitetnija ekipa od tih ekipa, ali po nekom rejtingu to je bio recimo tad naš nivo. I zaista, kad god me pitaju da li ste razmišljali tada o nekim uspesima ovog tipa koje beleži reprezentacija posljednjih godina, ja iskreno govorim stvarno ne, ni blizu, jer zaista je to izgledalo veoma, veoma daleko. Međutim, eto, desilo se da prvo jedna generacija dođe koja je zaista bila fantastična i igrački i ljudski i kako god, tako da oni su
kao neki zamajac bili za sve to što se kasnije dešavalo. Kakva iskustva nosite sa tih igara 2008. i 2012. godine i da li postojalo neko razočarenje u odnosu na očekivanja na rezultat? Prvo, što se tiče tog razočarenja ili kako već, nije ga baš bilo, ne mogu da kažem da je bilo ili je bilo vrlo malo, iz prostog razloga što su to bile zaista 2008. i 2012. dva takmičenja veoma specifična za nas, u tom smislu da 2008. smo prvi put bili na olimpijskim igrama, sami ste rekli, nikad Jugoslavija nije bila u ženskoj odbojci, a kamoli Srbija. I devojke su tamo bukvalno, ajde, ne znam kako to da kažem, ali one, ne mogu kažem da nisu razmišljale o utakmicama, naravno da jesu, ali sve to što se tamo dešavalo je bilo nešto novo, nešto što je za njih bilo fenomenalno, mnogo važnije im je bilo da se, ne znam, slikaju sa nekim Mesijem ili kim već, nego da razmišljaju možda o utakmici u tom momentu, tako da to neko 5. mesto, ako se dobro sećam, je bilo onako možda i realna slika stvari. Nismo možda odigrali neku našu najbolju odbojku, ali igrali smo pristojno i, ajde, mogu da kažem da ne možemo budemo preterano nezadovoljni. Za 2012. je već jedna sasvim druga priča. Mi smo 2011. bili evropski prvaci na prvenstvu Evrope u Beogradu i ambicije naše su bile zaista mnogo veće, u smislu možda ne medalje, ali da se eventualno borimo za to polufinale. Međutim, takav niz malera i loše sreće zaista ne pamtim, ne u našoj reprezentaciji, nego u kolektivnom sportu, ne mogu da se setim da li ih je neko imao. Kada se sve to sagleda iz neke šire perspektive, mislim da je ta srebrna medalja za nas bila mnogo bolja varijanta nego zlatna, koliko god čudno zvučalo, zbog svega toga što se dešavalo posle. Ta generacija odbojkašica da je osvojila zlatnu olimpijsku medalju, mislim da bi došlo do jednog zaista velikog i zasićenja i pada motivacije i svega što je i normalno kada osvojiš jedno najveće takmičenje koje postoji. Tako da bi najverovatnije u nekim narednim evropskim prvenstvima i tom svetskom 2018. situacija bila sasvim drugačija. Tako da možda i dobro, ali ono da li smo se nadali pred početak, jesmo, jer zaista svi treninzi i sve ono što se dešavalo te 2016. godine pokazivalo je da smo zaista u jednoj veoma dobroj formi, da igračice zaista su na nekom svom vrhuncu što se karijera tiče i videlo se jednostavno da su prvi put otišle na olimpijske igre maksimalno posvećene samo tome da igraju i da ostvare rezultat i da ih apsolutno ništa drugo nije zanimalo. Da li u nekim mlađim kategorijama vidite dostojne naslednice ove sadašnje generacije koja je verovatno najuspešnija u istoriji srpske odbojke? Znate kako, teško je pričati o tome u smislu da li postoji u mlađim kategorijama kvalitet takav, odnosno potencijal koji će jednog dana da preraste u kvalitet i da bude na ovom nivou koji trenutno sada imamo. To je vrlo teško reći i iskreno govoreći mislim da nemamo tu vrstu perspektive, odnosno kvaliteta da dobijemo jednog, znate kako, mi smo trenutno u našoj ekipi imate igrače koji su najbolji na svetu na svojim pozicijama. Da li je to Tijana Bošković kao korektor, da li je Maja Ognjanović kao tehničar, da li je Milena Rašić kao srednji bloker i tako dalje. Znači, da li imamo takve igrače u mlađim kategorijama? Mislim da nemamo, da će biti baš najbolje na svetu. Ali ono što je važno i ono što je bitno gledati je da napravimo ekipu koja može da funkcioniše na pravi način. I druga stvar, da gledamo i kakvi su ostali. Ako ostale ekipe isto nemaju neke ekstremno dobre igrače, da mi opet se zadržimo u tom nekom vrhu. Da li ćemo mi biti 4., 5. ili 1., 2., to je sad već pitanje koje, odnosno stvar zavisi od mnogo toga, ne samo naravno od nas,
ali ono što jeste nama prioritet, to je upravo ono što smo ostvarili u posljednjih 20 godina, a to je da mi ni jedno jedino veliko takmičenje nismo propustili. To jeste prioritet, to jeste nešto čemu treba da težimo i u narednom periodu. Kažu da najduži put počinje prvim korakom. A gdje je prvi korak? Tu je i prvi pad. Moj san nije da na olimpijskim igrama svoju zemlju predstavim. Već da je pobjedom proslavi. Zato moja borba na tom putu Ne počinje tamo na turniru, već mnogo ranije. Moj put su svakodnevni treninzi po kiši, vrelom suncu, snijegu i vjetru. trenuci istinske samoće i potpune tišine, uspona i padova. Zato moraš da pronađeš snagu, ne samo da koračaš tim putem, već da ustaneš posle svakog pada. Za mene je snaga moja vjera, ljubav prema sportu, porodici i domovini, prema izazovima koji pomjeraju granice. Uvijek gledam naprijed ka sjajnom cilju koji sebi postavim. Ja sam Nemanja Majdov i ovo je moj put do Tokija. Pridružuj mi se na njemu. Neil Fisk predstavio je autonomnu mašinu najnovije generacije SC50 Liberty, namenjenu za čišćenje i sušenje različitih vrsta podova. Mašina je opremljena tehnologijom najnovije generacije u cilju maksimalne sigurnosti, higijene i zdravlja ljudi. Hygiene Systems je ovlašćeni uvoznik i distributer brenda Neil Fisk. Kolika je važnost pregleda sportista koji su preležali COVID-19, reći će nam profesor dr. Dragan Radovanović. Veoma je važno da svi sportisti koji su imali COVID-19 bolest pre povratka u sport budu detaljno pregledani. Bez obzira da li su imali neku blagu kliničku sliku ili težu formu kliničke slike. Oni svi moraju da budu pregledani pre povratka u sport. Koji će sadržaj tog pregleda biti, koliko dubiozan i intenzivan, zavisi od težine kliničke slike. Ali u svakom slučaju, mi smo to još u maju prošle godine dali te preporuke među prvima i evo sada su se pokazale te naše preporuke zaista veoma aktuelne danas posle pojavljivanja velikog broja preporuka različitih sportsko-medicinskih organizacija, asocijacija u svetu i mi ćemo sad izdati jednu obnovljenu, kako bi se sad to popularno reklo, updateovanu formu te naše preporuke za pregled sportista. I sada ćemo pustiti, naravno, i jedan upitnik u elektronskoj formi, linkom gde će moći da nam odgovore na upitnik da li su imali ili ne COVID-19 infekciju. I na taj način mi smo već dali jedan upitnik u papirnoj formi, ali da bi mogli dalje da pratimo dinamiku postojanja bolesti ili samo pozitivnosti na SARS-CoV-2 virus. Svrha je da insistiramo da oni posle preležane bolesti budu adekvatno pregledani i da se sigurno vrate u sport. Koliko adrenalin pomaže ili odmaže pri takmičenju, pitali smo strelkinju Andreju Arsović. U svim drugim sportovima adrenalin vam baš pomaže da budete jači, da eksplozivni, da trčite, da bolje skačete. Ovdje ne. Ja ne smijem da imam ni jednu bukvalno rečenu emociju te vrste, jer će ona mene samo uznemiriti. Ja moram što više da snizim svoj puls, što više da se smirim. Meni adrenalin samo pomaže, on mi je najveći neprijatelj u tom trenutku. I naravno, mi to vežbamo godinama, vežbamo i sad dođete do tih situacija da na finalu imate samo otkucaje srca koji nekad u trenucima znaju da budu kao da ćete... Jako ubrzani, kao da ćete iskoči. Katastrofa. Kao da sam najveći početnik u nekom situaciji. Znači, naravno, desi se tako takmičenje. I onda se samo treba izboriti sa svim tim.
Nemate vazduha, dišete, pa to su sve tehnike disanja koje vi radite, sa kojima se spremate, s kojima se pripremate i pre početka finala i u toku finala i na koji način. Ako ja ću sada razmišljam da kako mi lupa srce, mislim da ni medalju neću osvojiti, ali ako se skoncentrišem da to negde zaboravim, neki prisutno tu, ja ne mogu da ga zaustavim. Mislim da sam dosta napredovala u ovom periodu, da sam imala više mogućnosti da radim i verujem da ću dati svoj maksimum. Očekujem da ću da imam dobar rezultat koji će me dovesti do finala, jer se to nikad ne zna koji će biti. Nekad mogu da pucam neverovatno visok rezultat, da mi to ne bude ni blizu finala, a nekad se desi da su finala jako da vam za finale treba nizak rezultat. Tako da ja sad ne mogu da kažem treba mi taj da bi sigurno bilo u finalu. Ja ću se potruditi da moj rezultat bude dovoljan za učešće u finalu, a onda u finalu te neke druge sitnice da će mi pomoći zajedno da dođem do svega toga. Tu je naravno i trener, tu je cijela podrška mog tima koji radi sa mnom, porodice, tako da nema razloga da se brinem. Idejna rešenja su osnova za dobar projekat. Istovremeno je početna faza projektovanja jedna od glavnih faza u izradi projektne dokumentacije. Ona omogućava procenu izvodljivosti kao i resurse i vreme potrebno za realizaciju projekta, a što je još važnije, određuje preliminarni budžet. Ako je dobro postavljeno idejno rešenje, često je osnova za dalje odluke investitora u svim segmentima. Tim KEZ Srbije razrađuje sva tehnološka i projektna rešenja implementirana u skladu sa zahtevima zakona i propisa, a poseban akcent se stavlja na pitanje koja se tiču zaštite životne sredine na projektu. Zahvaljujući iskustvu sveobuhvatne realizacije projekta, KEZ Srbija garantuje kupcu da su projektna rešenja i građevinski instalacioni radovi odgovarajućeg visokog kvaliteta. Mnogi klijenti koji imaju složenije objekte, često im se javlja potreba za operativnom analizom i dopunama projektnih rešenja, a KEZ Srbija ima mogućnost da ponudi najbolja moguća projektantska rešenja na jedinice i konstrukcije bez ometanja proizvodnog procesa, isporuke materijala do gradilišta i građevinsko-instalacione radove. Glavna delatnost KEZ Srbije je izvođenje radova različitih projekata i to od projektovanja do stavljanja u upotrebu uz kontrolu kvaliteta i rokove realizacije. Cilj je da se uključe svi zaposleni u proces obuke i usavršavanja negujući timski rad, ali i prihvatajući potpunu odgovornost za kvalitet rada svakog pojedinca, sledeći princip mi gradimo znanjem.